Maloi lau mali e ho e ki merere e tonga ko toa pe fie ki talitali le ki mo tolu ki mo unio ngongo mo le to tonga ulua ki merua ka ma fo ki televisione tonga ki he hoani. Makai ko ki ngahi ulu i o ngongo. Maloloi mata pule ta ua no mi vai ni tupu mi fatu ta maki i he hala pule anga. Kamata ngai aki he ahoni e to tongi fo o ke lolo ai ko hiki maalunga taha e ni koa o ki ai a tonga ni. Pea maloloi matapule tonga i aukalani no sila hilia ai mafuri e waka tau mātau nā ne wholawai i he whiawhi toko nā ki. O ku te epe me ngai o ke he ana iange whataha i me tawakai ke whamimitaha me mala e o sipoti pe he whoki ki he tu unga o ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakaiki ki mo e kautaha Pacific Timber in Hardware. Na e malolo me pule ta ua ono mi vai ni tupu me whatu tā maki nei hoko i hala pule anga henghengi ane awhi, ai koe asa pate tā hiwa sune. Ko e whatu tā maki ko e ni nei hoko i hala tau whaahau i wei tongo. I he whamatana tako ni komisiona polisi te vita vai lea ki ngongo e le te o tonga. Ko e na tula e whatu tā maki na e hoko whatatau ki whamatala ko malama ki tāna ki, na e lele lahi ai pekia i ene mea lele whataha mua me lele i taha. Ko e lele lahi ko e whawawawe ke uhi ke taimi tāpo e whenonga aki, ai o ko kamata mi he taimi taha wāto apo ki he ni mahenghengi. Kei ke hene hoko ai wheturi i e peki ame matapule ke hene whakauli i he mea lele i taha, ke na si whao tui i e ngahi whatau anga koloa mo e apino whanga i wei tongo, ai o ku tuu i he vei hala tau whaahau. Au mahina pe ko e whatama ko nina hoko i ai e taimi tofi au pito ke he tahawa to apoa ne po i hala tau whaahau protokolo goia o Veitongo. Tapaka wahi ifu goia apiasi Vesiliana o Veitongo. Tago e mea nai hoko, e iai ai ongo Shat Mission ka e ua, na fau whaka hake atu i hala tau whaahau, ofi atu i Veitongo. Hoko ai si wha o mere ko ni ke kauhala whakatonga, ai ki whare ai whaianga market. Si wha ai o mere ki ai o mau i atu mo whare ke kauhala whakatonga. Pea ne hoko ai lavea ki taha whauri, o lera ki ai ki whaimaki. Pea taimisi mea ku reporting da me ngā mou ko pe kia. Na te pehe vai lea, ko e whamatala ko malawa ke mao i hilo tonga nina i kai ke tui e he pekia ai leta sea o mea lile, o matu ngai e ngai lavea lahi ne hoko ki hono sino pea tupu mea ai mole a ene mo ui. Ko hika mo ui whika wha e ni ko mole tupu me whatu tā maki hala pule anga i he tauni a tā pe, o kutai whamanatu he te koni komisiona polisi vai lea ai mahu inga ke toi whapotopotoangia e kakai i he taimi whewhanonga aki. Nā ne whamawhai ai mahu inga ai mui koia ki he lao, tau hiki ngahi dutu uni ki he whewhanonga aki hala pule anga he koe mo ui o ku tāpe. O gai ai, tapou ke mo whatokanga e potunga aue, ki he oiki ke mo kakai whanua, ko hui ko e mai e ngahi keisi nga tula pe ene hoko e more e ngahi mohi kai ananekina. Ka gai tui e potunga aue ku malawa pe ke pakahaufi e ngahi mohi ko ni, makatunga. E toi whapotopotoang, ai kau whauri, e kai goia pe ka ku kore ai toponi ai mātua tai whanau, ke toi whapapau i ai tau whanau, e taimu ngau. Ngau e ake ai ngasat misini hapure anga. Ui ka saa mai ai lere lahi koe ni, e kai goia pe ka ku koe tau mua e lao ki hono ngau e ake koe e seatbelt, e koe reta marui, o tau mua ki hao mo maru, ai kau whauri. Pea mo ke nau tolu o kunga aki ai ngai salati misini. Ukoe pepe mo tokanga e potunga aue ki he mao olo ka holo, aki nau tolu whauri e ngai salati misini. O taha ia ai tokanga te fito a potunga aue, tau te fito he tau unu atu koe ni ki te teo e wainga koe ai mate mātonga. Koe ai ngahi taha anga pe mo ngai, pai anga whakisia. Tau koe ai te whamanatu e potunga aue e mahawinga, au ke whakauri, whamamao mi he o ka holo. Ke ngai whale i anga mahini e ni me he potunga au e polisi, ka kona toi whamanatu ki he kakai e whanua ke uhike mahu inga o e whauri whapotopoto, ke whahawhia mo ui he kakai o kunau i loto i he mea lele, pe
pihiga kinau tolo whewhanonga aki i he hala pule anga. Kai gehe i rotonga ni ku kei tauhi i malumalu e kau polisia mata pule tau tolu fitu me ka hoa, tua ki i ke whaori tai tokanga o hoko ai ai peki a koe ni. O ku kei hoko hoa tupe ai whatotolo i kau polisi ki nā tula e whatu tamakini, pe na i ai hawhilawe i tonu ki ai ai mao kawamalohi tapu. O ku kamatanga e ake e ahoni ahua noa o suni ai totongi fo ki he totongi kolo alolo i he mahina ko suni ki siulai. Ko hiki malunga taha eni kua o kia i totongi kolo alolo i to ngani Alice Tubo mo i whakaiki iki. Ia no whai ke eke o e tokon pule lahi koe potunga aue langa whalakalaka wha ekonomika mo i whiwhakatau aki, ka koe sakaitani he waa pule whiunga Sandra Di Fifita, koe hiki maa olunga taha eni kua o kia i totongi kolo alolo. Ia ne pehe koe totong fo oa bensini o paanga e whaa sini te wawalu ke lita koe hiki akia e sini te whani ma me paanga e tolu sini te tolu walu o e totong motu a. Koe totong fo o koe kalasini o paanga e tolu sini te tolu nima ke lita koe hiria a hiki aki sini te wanima me he paanga e tolu sini te hongo fulu a ia koe totong motu a ia. Koe totong fo o koe ke ti solo paanga ia e whaa sini te tolono ke lita koe hiki akia ai seni te tahavalu me totong motua ai koe paanga e whaa seni te tahavalu. Nei whamala ala a Sandra Di Fifita ke matuunga hiki ai totong lolo ko e ni. Ko tau totong lolo ka mahina o ku uia nakatuunga tolu o ksaya i ai ngā ue ko e ni. Ono o mai ko totong ko ni o ku tuk wha mahina. Ulo akipe ko hae totong i ko avalise totong i ko tō whatopule anga ka totong ko ni o mai ia me Singapore. Ai ko nau tolu kuna hanga o mai avalisi totongi lolo whaka aho ko tuku atu. O kake ngā ko lolo, so tāna ke ko lolo mata ai ne. Hono tuku ange mai ko hono whakatau pa ko Rebecca ko Black State o ku o mai eni me Singapore. Nau tuku whaka aho mai nau tole avalisi ko totongi ko talamu lolo mata. O i tanta tau pe ku kawai mo no ngahi ko lolo. Ko mai ko lolo mata to ki ngahi ai nang klaski ke ko ni o lolo. O o pe ki ai ke kasa. Ka ko tu ko ya na to hiki pe. Ai mahino na hiki to ni lolo mata. Ka i tanta tau pe na to hiki mo lolo ko no ngahi ko ngahi pensini ngahi kalasini mo ti solo. Tako sika wale ko totongi ko no o mai ko loa me feitu ko o mai me ai ka pe ko Singapore o mai ki fisi to tu ki fisi ka to ki o mai le fanki vaka iki o mai ki tongan me ki vaka ka ta ha ko ha vaka ua e mahina e ua fo ke ta ka ta lolo ko tongan ni a ko pu mai ko lolo ko Pacific Energy sa mo ito hotel. Ai ko avalisi ko vaka ni hao me mahina ko ta me ko vaka ua ai on ka ta ha sa to lo. Ai ko ngahi taha ia o ko matunga i hanoa. Ta ko sika to lupe ko sio ko ki to aki ko ai maho inga ta anga tonga ko tau foreign exchange. Ika ke ngata i ka koe tau koe glotonga hoko Ukraine mo Lucia. O biai pene kaunga ki he hikilahi ko te tongkolo alolo, i he mahino o kukawa Lucia i whanua kau nau ngauhi ai lolo. O mahino pe foki ai wesia whaekonomika to ngani mehe COVID tahiwa, pehe ki e whatamaki nei hoko i Sanuari ka nai pehe e Fifita, o whae ngā ue pule anga ke toko nia ka kai koe ai whanua i he lolo mo i uhi la. Nai whai te tāla noha aki, e ana iai ai koe minista paanga ka uia he me mipa pile se uno hei tenta tau te ku me atsoke ai se a pile se una koe minista koe ko viam latu ka ku koe minista paanga pe se a koe ni he mita pile se una ko ia na ne me a ke o ne whahoko pe o ku whae ngā ua te pule anga i ho taimini hafonga ke lava ke holokia e totongi koni e lolo mo totongi uhila. Ta e kamatanga ake ni ansi aha uwaki koko o siula ia. O ko tau muafo ke ni ke tokoni a pe ke ua to fua ko to he kakai e masa tutuki koni ngasi kiti koni. Ai mahino pe ko totongi kato am e tokoni o to o kato ka ia pe ki tokoni o ngā ue kia e puri angata ku whae ni pahoko ko e me pahoko mahe minista ka e ko sio en ke toki kamata e aho uraki
Kaya ko anga ia mahino pule anga atu unga ko no kia fonua. Te he so ki ngahi ko ngata peitongan. Ko ngahi fonua pasiki o ko na usia ai o ko na ke tau laki mo ngahi palema tatau ko ngata ngahi chiki ko no lolo. Ka ke neongo ai hiki lahi ko ia koko ki ko lolo ka tapo wai ai potunga we ke ka kai fonua ke toi fa poto nge hono ngawe aki ko ia oi mea lele I he whewhanonga aki. Ma ai ngonga le teo mai televisione tonga ko ali stupo. O ku te wa te kautaki me ngai whanua whakatoa ini mawha ki whataha lai whapuleanga ai kominiweri ma e kautaki ngai puleanga wanoa wawa ai ak whahoko ini I wikeni ki Kakali Rwanda. Ko e whataha wiki taha eni ai aku kawatu kei ai ka whawhonga e toko ni mawhetupu me ngai puleanga me ngai whanua kei ke he pe I mamani kau kei ini ihi me ngai potu ngawe e puleanga ko I kakai o kunau haana ngai business I pe heke kau ngawe ta ai whapuleanga. Ko e whatawhok e ni o kume antu kei e ki pale mea hoa kawa mi liku mo I kau mui whalawe ni ihi ai ni kau ki heni ai e ki minister ki muri whikita mo I loa o tui ka manu. Ko e ki minister ko e whatawa ki mo I langa whararaka whakanomika te ke tāwira mi waske la tu pe ke sekretari pule e te ka koka ko sekretari. Pe ko e tali kita mo ui te ke tāsia lea kau ola mo ni ihi ke he pe. Ko e tu ona ki e ni hono whatataki ha whanua awhilika e whataha angani, aia ko e whataha eni to tonu ki whai I sune o I ta wanoa. Ka kau hike mawhola whamanilahi ko ia I COVID I tāhi vai ngai whanua o mamani, na e tolo ia e whataha ki he tauni. Ne o skamata whoki e whataha I aho sāpate he kolomo o Rwanda, a e nei vahi ki ngahi e lia la lahi e whaka wai e ka venga ki he tautupu, ko e ka kai whewhine, business me ngahi ngawe I kai I whapuleanga. E ka kate whataha ki a tōna ki wani maasune a ki hapolo kalama ma o mea tokoni ma kehe ma e kautaki I whapuleanga. I e polo kalama koe ni o kumalawai ki a lelea wharuto whale e kautaki e ngahi puleanga, whikau aki me ngahi ka veinga, e malawa ke nga whetokoni a kia e ta taupe I ngahi ka veinga, whamamanilahi e whamomua e kominiweli. Ko e kominiweli e mga tuunga ku whate whitua I e ngau e ko I ngahi whanua me mi pā ki whenā pāsi mo I ngahi tau mua mo e visone ko whotuu ke lelei whakalukfua ko e ngahi whanua takitaha mo e kominiweli whoki. O ututa whaaki maupe e kominiweli whawho I whataanga CHOGM ke toko ni e ngahi whanua me mi pā I ngahi whengata a ko I na whepaki moia pe he tāri ko e ngahi wheringi a ki whakaukau o whakahoko atu me kautaki e ngahi puleanga e whataha koe ni. Ko e ka venga I whataha angani ki he tauni, ke au sia haka hau, I he ngahi tau mua mo I whakaukau te tau a ki hono whihakotaki he ngahi ilo fo'ou, pe he ki riliu me hea whaunga motua ki he whaunga ko ia oku toi lelea nge. Ko whapapawi me he puleanga Nusila I ke toi whie mau e Nusila I ea o koe ki he teimi toi minite taha pia hoko e tahawa apo ke whalawatu hapase se ki Nusila ma sivi ko viti tahiwa. Kei ri ene no whahai minister fo o koe po ngai mo uia Nusila toki ta Aisha Varol I he aho tau pleuru kono taha ono ko ia o e mahina ni Alice Tupo mo e whakaikiki. Na e pehe toki taha vero, na e whotutu e puleanga ke to'o ngahi te whataptapu I aho tau taha ko ia siulai, ka I he whaaupe ke holo ko e whika kau puke I he whanua mo e toko lahi ko e kau whalawat ki Nusila, na e pāwai ke toi whanga loko e ngahi tutu uni whataptapu o COVID I taha hiwa. Na ne toi pehe ka pese te hiwa noa kau pāsese koe nau whalawatu me tople anga ke whanua ko pau ke nau tōmu a whahoko nau sivi COVID I taha hiwa, ki mua pa nau tokto utat ki Nusila ai ka pese ti pe ai e ua ki he tolu nau puke I COVID. I ono toi hiki hake koe a ngahi tutu uni whataptapa e whanua I COVID I taha hiwa, na nau whatonga iai ai kai ke toi tokolahi e whika koe kau pāsese nau whalawatu ki Nusila o nau puke I he COVID I taha hiwa. O ku mahino pe whoki koe totongi koe ki hono whahoko o I sivi COVID I tahiwa ki mua pe tokto utatu ki Nusila, pe ke whainga maari koe ke whahoko ai sivi na e hange ia ha a wahe o kune whawhainga tā ia ai whalawatu ia ha kau pāsese ki e whanua. No toa nina te pehe ai e toke tā vero, ko pau pe ke whahoko ai sivi COVID tahiwa ia ai kau pāsese koe to utatu ki Nusila, I he aho noa pe taha I ene I whanua, pea toi whahoko pe I hiri koe aho ni ma pe ono. Ka paulewa e whaiwhaiange pea puke I COVID I tahiwa I hono CV I ngai aho koe ni, ko paulewa ke whahoko ai ni CV PCR, ke whapapau I peke pule angai kalasi koe COVID I tahiwa o puke ai, pe koe kalasi pe o I whanua, pe koe kalasi fo o ne wholawat moia
New Zealand. Ke kehe ko kau pase se ko tabe e tu uta ki New Zealand o talitali ke whetong waka i tahaua tu apo ikai ke toi whima auia ke hohu COVID ta hiwa pe ko ene whakakato toi whaata me New Zealand. Ko e kau pase se ko tabe tene mao e ngai whailonga ko e COVID ta hiwa hange ko e mofi ko pau pe ke whiria pe tene whaha ai ola ko ene sivi COVID ta hiwa o kuikai ke puke pe ko ene whaha ene tohi me toke ta o whaha o kuikai ke puke ia i COVID ta hiwa ki mua pe tok folau. I e mahina ko o sina pehei e minista malolo ko ia ai potungai mo ui Chris Hipkins. Ko no tolotoloi mai ko ia ai whaatai ka wafonua anu sila ki he whefolau aki whamahapule anga, me mātounga pe ia mehenga hinga ue ko ki he tohi kole folau pe koe visa, ka wikai koe ngahi tokanga whikau aki moe mo ui. Ma ai ngonga le teo mo i televisa nei tonga, ko Alice Tupo. Ko e takile lei ko pau ke ngā wei, koe ko ngā ia e mea, a minani soani pati ta katinari mafi, e he porokalama lea whatau ke e poati whamawhai i mwhamu oni ako whafonua atonga, pe CNQAP e pongi e aho ni senorita tu i vai mo e whaiki ki tara noa ko ia. Nā e tataki ake polokalama me ka veinga koe taki lelei, e whata mua ke te mahina mo mahu inga ia ngai kau ngāwe e ka veingani. E mea amenani soane patita kātinari mafi o ne pehe, koe kawinga motua pe eni, ka aku te eki ke whakamahu inga i leleia i hingahi ngawe anga, whanua, whamili, mo e tapa kotoa pe i whanua. Nā ne whamamawha i ei koe taki lelei, o ku pau ke fōu i e kāwhataha mo i whikaukau aki, kai malawa ke a usia ai taki lelei. Pehe aminani soane patita kātinari mafi koe tokotaha taki lelei, o ku totonu pe kene pole i e ngahi ulunganga kehe o mo ui, kai malawa ke a usia e tau mua o i taki lelei. Ko ki whakatonga ki ai ko tau i ko ingo, ko irritation ka pau ka, ko tau i ko rea whakatonga, ko whakaitai, ko whakamatariri. O ngāwe a kia he arena a honi ko social media. Ta ki whakamatariri atu ki rea atu, ko tafu, ko rea whakatonga ai. Os whakamoni ko atakai enu no ua ke tau awea ki ai. Tēne whakatupunga i pe ki tau tau reactionary a ko uhinki ai. Si ha taimi ke ki pons, pe ki taimi hifo, pe ki whakalongolongo. Tau react vanwe pe ki tau tolu, ke tau potu ke tau wongo i it. Imagine never, no ave whai ngata a ko ia. Kai ngata pea ke ngata pea api pe apsiasi, toi whata mai ki ngāwe anga. Ai ke senario ko ni tau ange ai, a whek mua kātoa kai pe ni o, kai ke pehe mau ngāwe anga ma tō. Ma aloi whakawhetai. Ka os whakamoni ko irritation, ko ingo, mo lahi tahae tau mai koe whatongai, ko whenki spaki ki manu-manuki, Lorotonga ni ne whamalo ia e he pule lahi e poate whamawhai i mo whamu o niako whafonua atonga, pe TNQAP to ke tā o peti pulotu, ai ngahi whaloto lahi mo ngahi lea whakatau kei o i aho, e hoko ia ko toko ni lahi ke nau hala whanonga whaka aho. I he toi turituriang i nau kau ngāwe ki ka whataha, kai malawa ke a usia ka veinga o i taki lelei. Mai ngonga leitio me televisione tonga, ko aus norita tu i vai. Pea ko whapapau i me ngahi ngongo i tua pule a ngai mālolo i mata pule i Aukalani New Zealand, hiria e mawhuri e waka tau mātau nani whalawai o ngoto i he whiawhi tokona ki i he tahi Parklands. I he whamatala whalalaanga ko mao he ngonga le te o to ngā koe mata pule tonga eni ai e nani whalawatu me ngā mata pule kehe e to koua, koe tau mātau o hokoai e mawhuri ko eni ai waka o ngoto, ka nei malama ke hao mo ui e ngō matapule ke he ki matatahi o whai ai e ui tō koni ke matapule tonga na e ki puria. I whamatala e ngongo TV1 News na e pehem he kau polisi na e toki mao ai sino he peki ai ho ata sa pate he matatahi Parklands ko ne malolo o mahino na e melemo. Ne pehei he kau polisi na e oswai atupe ai tō koni mo pou ke ngahi whamiri ko eni na hoko ki ai ai whatamaki koe ni. Koe mau eni e sino o pekia hiria ai ngā ue whakataha ai wakawhikumi koia e kau polisi mo helikopeta i ka le i e whekumi ki e sino o matapule. Kei kehe ko tuku hake whoki i he mitia wha sosiale ia e ngahi pōpoa ki whekau ngā mamahi, me ngahi whamiri mo e maheni o e pekia hiria e mahino me no mau hono sino kone malolo. Taki mua pe tau mawai te toi wakaingi pehin ki ngahi tala no lalahi o e aho. Maloloi mata pule ta ua no mi vai ni tupu me ha whatuta maki e hala pule anga.
Kamata ngai aki a hone totongi fo o ke lolo ai ko hiki maalunga taha eni ko a okay atonga ni. Pea malolo i mata pule tonga i Ankalani no sila, hiri ai mafuri e waka tau maha tau na ni fulawai i he whiawhi toko naki. Ko ika kato e pea mo uni ngongo mo leito tonga ulangi mo i waka i mafuke televisione tonga ke hawani, o ke fo amuna o takili lego toa pea ngai o ngoni ki rato whale ko toa pe. Wha maalot ki kitau kei whi au mai, ka mo mea.